Black Production. Ya motho montle. O rile ngotsa maolo no se o le montlenyana. Kana ba tshanyana ba ka kono ba u. Wa ha ka ke go drop. Ke German motho wa mentse yana ke sone style sa teng. A re tlhama ke go drop. Ba re go ena mangantse. Tabang Lucia. Oh, you are so beautiful. Tla ke go drop ke motho. So waro unna kae? Ke nna khakala. Khakala kwa? Na mme ke nna hela ha kana ha ba tlo nketa lo ikapela casted. Batla go mpelaisa mosadi wa gago. Ga ke na mosadi ke mabele ke gasagane ke tlhoka e leng gore o ka ntshela hela gape o tlo nketela o tlo ikapele morae sebefi gape go na le setlhako se sengwe ke se bone se sala se siela ka tlasa a bola ke batla o nthusa go ntsha setlhako ka tlasa a bola. O serious wa nna mosadi ake? Serious. Okay. Rapa casted the pelo kgotsa recipe. Bedroom ka have to have. Ke batla 5 liters of meat. It's gonna be hot tonight. 5 liters of meat. Yep. Wow. It's gonna be hot tonight. Wow, it's gonna be hot, babe. Are you ready? Yela. Yela. Morobanyana. O batla go kholego. O tlo tshela maka. Ka tse ke mathong. Yela. Ga tu kena ma. Lucia. Lucia. Yela, phelo ke go thondi. Go le bona go sela. Para que você possa nascer. Que vai que tu usa la selle?